6 bölüm. Zabastovka çıgargan jumuşçular işxanalardın kojoyunдарынын esин оодара башташты. Шайлары ооп, далбастаган башкаруучулар ар кандай аракетке түшүшүп, жумушчуларды басууга тырышса, ага да болушпай, кооганы кайра өрчү түшөт. Начальниктердин көздөрү тунарып, баштарына кара түн түштү. Өткөн жылдарда забастовка 2-3 күнгө гана созулган. Кийинки кездерде айдан айга созулуп, башкаруучулардын көкөйүнө көк таштай тийип онтотот. Жумушчулардын сөздөрү кожоюндарга октой тиет. Россияда завод-фабрикалардагы жумушчулар тынымсыз забастовканы күчөтүп жатышыптыр. Аларга дыйкандар да кошулуп, бунт чыгарышып, помещиктерди безгек болгон немедей калтыратыптыр деген имиш сөздөрдү угушканда ташкенттик жумушчулар дүйүлдөшүшөт. Кожоюндар мындай кабарды билишкенде иштери уйгутуйгу. Ал тургай стачкалык комитеттин катуу талабы боюнча жумушчулардын забастовка чыгарган убагындагы эмгек акыларын төлөшкөндө башкаруучулар желкелерин кашып боздошот. Падышалык бийлик революциялык кыймылдын уюткусу болгон темир жол жумушчуларын талкылап, жексен кылууга чамынат. Ал падышанын намысына каршы ат куйругун түйүшкөн адамдарды кууntуктоо күчөй берди. Полициялар үйлөрдөн, ишканалардан баг жайган кызыл балбандарды аңдып жүрүшүп, тууралары түгөнүп, суй жыгылышты. Көрүнгөн жумушчуларды тоорушуп, ар кимдин аттарын атап, чегишип, сурай-сурай жаактары таалыган желдеттер көк мээ болгон эшектей баштарын чайкайт. Революциячыл кыймылга элди тарткан биздин тууганды, Пудовкинди ачык ооз, жумук көз желдеттер кармай алышпай суй жыгылышты. Булар көрүнө эле жүрөт, бирок аны билишпегендиктен кармоодон жазганышат. Анткени нааразылык туулуп, чоң чатак чыгат деп чоочушат. Төрөлөр жумушчулардын толкунуна туруштук берише албай, жедеп тууралар түгөнгөндө губернатордун ырайымсыз буйругуна ылайык темир жол согуштук абалда деп жарыялоого аргасыдан мажбур болушту. Шишкин депого слесар болуп орношкондон бери кимге жол эмес. Кружоктун мүчөлөрүнө кайрылса, ага тарадык, кружок жоголду деген жоопту беришкен. Андан жашырып жатышкандарын далайды көргөн Кытмыр Митайым неме кантип эле билбесин. Ага ишенбей калышканын ал небак сезген. Баягыда жалпы забастовкага өтүү жөнүндө талашкандан кийин ал биздин тууганды кезиктирген жок. Аны көрө алдыңарбы? Ал кайда жүрөт деп ар кимден чекмелеп сураса, бирөө көргөн жокмун десе, кайбирөөлөр ал Пишпек уездине кеткен деп коет. Падышалык өкмөткө нааразылык көз карашын өзгөрткөн. Забастовка чыкканда ал чүмкөнүп үйүнө жатып алат. Ындыны өчкөн коркок, кайратсыз неме революциялык жолдон айныды. Анын баскан турганы, жүргөн жүрүшү депонун начальниктерине жагат. Шишкин кадырбаркка ээ. Сыйдын үстүндө. Ульянин мырза аны көргөндө башын ийкеп амандашса, анын төбөсү көккө жеткендей көңүлү жай. Карды ток кайгысы жок. Бир күнү жумуш аяктап калган учурда аны тымызын начальниктин кабинетине шашылыш чакырып кетишти. Шишкин аякка баратканында өңү сарулап күйүнөт. Эмнеге анткенин анын өзү гана билет. Ал төрөнүн үстүнө жылаңбаш бүжүрөп кирип барганында көзүнө бөлөк эч ким көрүнгөн эмес эле. Бир окумда бурч жакка бурулуп караса, полисмейстер көзүнүн кыйыгын сала аны карап турганын көргөндө анын жүрөгү оозуна каптала түштү. Эмне турасыз? Олтуруңуз деп Ульянин ага кичпейилдик менен жакшы мамиле кыла сүйлөдү. Сиздин улуу урматыңызга мени чакырткан экенсиз. Келдим деп Шишкин босогодон карышчылган жок. Мен сиздердин тынчыңыздарды алдым көрүнөт. Орун алыңыз, Степан Алексеевич, деди ага алсылык. Теңир жалгасын деп Шишкин дивандын кырына кулалыдай чокчойду. Полисмейстер аны карап, анан өз колундагы кагазын тиктеп, ага жакын келди да 5 манжасы менен столду тыкылдатып, ага көзүн кысат. Шишкин мырза, сиз Самарадан келер замат биз менен байланышсаңыз болмок. Саал убактыны өткөзүп жибергениңизге биз өкүнөбүз. Шишкин полисмейстерди жалт карап алды да, анан унчукпай башын шылкыйтты. Сиз чочубаңыз.
Biz silerдей adamlardı sыйлайбыз. Шишкин мырза Самарада кандай иш менен алек болуп жүргөнү менен полисмейстерге маалым. Албетте, dedi Ulyanin. Шишкиндин чекесинен муздак тер чыкты. Чыныңызды айтыңыз. Siz bizge kızmat kılудан baş tartpassız dep oylайбыз. Sizden ulu urmahtыңызга menin kolumdan emne gelet, dep күңкүлдөдү Шишкин. Anın denesi mup-mustak. Stepan Alekseevich, sizden kolunuzdan bağır gelet. Ova, talaşpağınız, dedi Ulyanin kavağın çatıp. Шишкин duduk nemedey tügün çıkbaydı. Zavastovkaçılardın başçısı jaylap koyat dep korkup жатсаңыз gerek ko. Sizden biz menen alakаңız бар ekenin alarga bilgizbeysiz. Bizge anday adamlardan öňü tüsün, familiyalaryňyna berseňiz bolgonu. Господин полисмейстер, men ölümge bara albaym. Alar meni türülöy soyot. Jetişet Samaradan kaçkanımda. Men öz jayıma tim oyuňuzdarçy suranam. Alkınba, dedi polismeyster ağa. Egerde bizdin talapты orundatpasaňyz, anda sizin emne boloruňuz göz aldyňyzga elestep turgan çıgar deyim. Alardan emnesini ayaysız. Dağı padişanın jaktoşçusu imiş. Korkok. Alar sizden şek alıp kalışsa, oşol saat sizde Samarkand şaharına bul törö sayahatga uzatat. Revolsionerler joyulgandan keyin siz Şишкин mırza başkaruçu kızmatka kötörülörüňüzdi bilbeseňiz gerek ko, ha? Anın akırkı sözün ukkanda Şишкин kiçine jumşara düştü. Töreler, aylagança, men akırkı joludagy kızmat kılayın. Birok, siler meni sızga olturtpassızda dep işenim. Bali, Şишкин mırza, bayale uşintiп aytsaňyz, mınçalık kıynalbayt elek, dep jarkıldap güldü Ulyanin. Töreler, eger jumuşçular şek alsa, anda meni keskilip öldürüşöt. Alardan bizdin tuğan degen başkargan kişisi var, anı karmo kıyın. Mından ары siz menen Kalpaşnikova gana jolugat. Bizge siz kavarda oşol arkılı berip turasız. Polismeyster törö, anda maga hiç kanday korkunç bolbos, maga ruhsat etiňizdir. Toktoňuz, dedi da Ulyanin akırın stolunun tartmasını açıp 50 tengeni Şишкинге sundu. Akçadan karjalıp jürgöndürsiz, uyalbay alıňız. Sizge ziyany tiýbes. Azırınça uşul toluk jetişer. Töreler, men ant berem. İşendik. Emi görünböy jylt beriňiz, dedi al ağa. Nısabında adamgerçiliginde akçaga satkan Şишкин eçkimge gezikbeske tırışıp alaktap alardan boşodu. Anın gölökösü göz aldılarından jogolgonda eki mırza katkırışıp özlörünün aylakeştigini aytıp maktana göğöden törün götürüştü. Mına emi iş bitti, dedi Ulyanin ıngıranıp. Uzakka sozulgan pauzadan keyin, siz kanday dep oyloysuz polismeyster törö? Janagı neme bolşeviktenbi je menşeviktenbi? Polismeyster ıkşıp güle başladı ele, berki ıza boldu da kolun arkasına alıp, arkı terki basıp kavağın tüyö ağa kıcırlana başladı. Bul kanday gülkü? Anı polismeyster akıraya karap, kekete jekire süylödü. Mırza, eger al bolşevikterden bolgondo, anda bizge mınday açık sırrın aytmak tursun, karanыбызды da körmek emes. Bul Samaradagy sayasi organlarga revolsionerlerdi karmatkany üçin ayrım kişiler munun közün tazalarda bizge janyn korgop kaçıp kelipdir. Ayaktan maga uşunday kişi getdi, andan paydalangıla dep jaşırun bildiri жазıp jiberişipdir. Kanday dödöylük, sizdin gırakılığınız eň az, Ulyanin töre. Ulyanindin gözü çayitday açıldı. Al bir kızarıp, bir bozorot. Al polismeysterdin tiline uğuğa tüşkön. Bolupdur polismeyster töre, mından ары hareketti birge kılalı. Bir okta siz aşa çap, maga dödöy kişidey mamule kılganızga ardanam. Mından ары biz tatlı bolalı. Jekşembe günü erteň menen şahardın çetindegi karavan sarayga kelip jatkandar köp. Mında tımızın el çoğulup jatty. Saraydın eesinin alardı görgöndö göňüli kunak. Ağa akça arvın tüsse boldu da,
Gelgenlerden gay biröleri çayxanada olturgansyd. Ulamdan ulam keň goroğunun içine Orus, Özbek jana bölek ulutlar jaýnap geçdi. Göçöden arı beri ötüp ýaşkan beýkabar kişiler bul jerde emne bolup jatat deşip çogulgan topgo kaýrylyp gelip jatat. Kaldaýgan galyň jurtdyň görnüşi ukmuş. Bir okumda köpçülüktün arasından taap aldy, surulup aldyga çıga kaldy da koýnundan baraktardy ala koyup alarga çaşdy. Muny jakşylap okugula, mында anyk çyndyk жазылган. Anın artынан Katerina, Valya, Nadyalarda baraktardy köpçülükke çaşışdy ele, awada kalkyp uçkan gagazlarga kalyň top koldorun tosuşat. Boz tujur kaçan, şınga uzun boylu, közleri joduragan ak kuwa adam çayxananın tekçesine çıga kalıp, kolun götörüp akırın süýleýi başlady. Joldoşlar! Köpçülük aga köňüldörün bura kalyşdy. Zabastovka bütkül Rossiýaga jaýylganyn ukkan çygarsyňar. Anday sayasi götörülüş padişalyk hökümetdi ontotdu. Jumuşçulardın revolüsiýaçylyk gymylyn intelligentler, studentler jana dyýkandar çyn ak peýilleri menen koldody. Başgaruwçulardyn jana padişanyň çoçup ketip, günümdük berigen jeňilliklerine biz tapdakır alımsynbaýbys. Eçen ezilip gelgen adamlar tübölükke erkin boluş gerek. Mına masele taguşunda, dep al gıykırbay jay gana sözün soza berdi. Mından arı biz padişadan jakşylyk gütböýbüz. 9 ýanwardagy akkan kan kurgay elek. Oşol kan jumuşçulardyn gany. Any kim unutat? Joldoşlar, erteň jalpy zabastovka jarýalandy. Bardyk işkanalarda iş toktolup, kangıra boş kalganda gana gaspadinlerden aylası getip, tumşuktары menen jer süzüp münküreşet. Töreler bizdeylerden tügöngüz güçün bilişsin. Rossiýanyň jumuşçularyny goldop, biz daga alardyn katarına koşulaly. Jaşasyn jumuşçu tabı. Zulüm padişa jogolsun. Jaşasyn jumuşçular. Antonich süýlep bütüp, barakçılarda dağı toptu gözдөй ırgıtdy ele, köpçülüktün şaňduu үнün awa tolkunu jamyratyp alda gaýda alyp uçdy. Antonich süýlep bütüp tekçeden sekirgende, Şişkin menen Kalpaşnikova anın karaanın eles bulas görgönsüşdü. Kalpaşnikova buntçulardy başgaryp jürgen janagygo dep Şişkinniň kulagyna şıwrasa, al jagыңdy bas degendey belgi berdi da, anan özü bilmeksen kişidey mostoya kaldı. Tuğandarım, biz da gaşçılaňaçpyz. Menin ata-enem açtan apat bolgon. Turmuş oor, tüýşük köp, dedi Alımcan. Tuğra aytat, kandy soruştu. Alardın baldarının orduna saldatka bizdin ulandar geçti. Alardın baldarının canı artıkpı. Dostlar, bizge sayasi hukuk gerek, dedi kalın toptun içinen biri. İyilindin bul kıskaça aytkan sözü köpçülüktün meyesine kadala tüştü görünet. Bizge oşo gerek, dep jabılay kıkırıştı kalayık. Tuğandar, kojoyundardın aldıganına gömbögüle, alardın ubadalarının bari jalgan, dep taap aldı, eldin arasından dağı bakıldady ele, anın öňütüsün Kalpaşnikova körүүgө ынтызар болгonu menen, birok sığılışa turgandardın arasından anı görü algan jok. Mına uşul nemeni taanysaň bolat ele, dedi Şişkin şıwrap janyndagy annaga. Angıçakty sırtda eki jakty akmalap karap jürüşkön baykoçular uzun göçönün orta çeninen atjan polisiýalaryň karaanyn eles bulas görör menen mitingdegilerge uçkan boydan gelip kabar berişdi ele, kalyň top bet aldынан tuş-tuşka daroo taraşdy. Jurt suyulup kalgan maalda atlaryň kara terge tüşürüşüp polisiýalar çawuldap gelip alaktap kalyşdy. Akmaktar, tarap geçişken tura, dep ökündü polismeister. Kimdir biri duvaldın gırına çıga kalıp, ökünüşte kalgan törögö mintip mıskıldady. Töre, kapalanbaňyz, mitingge katışkandar silerdi gütüşpey tarap geçişdi. Beker uwara bolduňar. Eştek emes, mınday miting balkim erteňde bolup kalar. Ызаланган polismeister naganyn alıp tamdın gırındağı adamdı jaza meýelep kalganyna ökündü. Al jürektүү neme şagısıngan polismeisterdi kordop, katkırgan boydan duvaldın ar jagına jylt koydu. Kurçoga algıla, dep kıykırdı polismeister.
Polisiyalar sarayga çırmoqtoy çırmalıştı. Çaykanadagılar da kımgut düşüşüp, üylörün gözдөй kaçıştı. Шишкин, Kalpaşnikova eko janagı kalktı ündөгөн çeçenlerinin artынан akmalap baratıp adaşıp kalıştı. Har kim öz janına sak. Polisiyalar koldoruna bir da kişi düşüre alışpaganga ardanıp güykölöktönöt. Kerben saraydın iyisi lepildep eki oğlun boğruna alıp polismeysterge koşamat kılıp jalpaktap durat. Hey karıgan sakaldı kara teke, sen emne ertemenen kabar verip koygonjaksın, dep küçöndü polismeyster aga. O taksir, men alardı karavan sarayga tamaşa kılgany gelgen adamlar degen elim. Görse deyip dur. Sen so emessin, men bilem seni. Polismeyster anı kekete baştagan sayın, kerven saraydın iyisi semiz denesin andan ala kaçıp oğlaktodu. Birok jağın janıp evireydi. Men kaydan bilem ulugum. Men deyim ne günü? Al eldin öz qalagany bar go. Men anı baykap kaldım. Ölgöndöy ardanıp, içi güyüp, ıza bolgun törögö anın akçılangany kaydan jaksın. Bul mitayımda bunçularga tilekteş. Munu karasan, kalpele akçılanımış bulut. Algıla! Dep polismeyster aykırdı ele, tırmaktarına bir da kişi urunbay, kandarı içine tartıp, arang turuşkan jeldetler, karasakal sarayçını alkımdap kuğugan boydun jönöştü. Al janının bardığınça jalınıp jalbarat. Anısına berkiler kaydan karamak ele. Anı aydap baratkanda görgönдөр özü kabar bergen. Bul elden çıktı. Tem koy, jazasın tartsın, dep işlerinden tavalaşat. Anın ertesi Stachkal komitetten çakırığı boyunca depogo, masterskoygo jana kay bir mayda işkanalarga bir da adam kelgen jok. Kojoyunдар emne kılar aylaların tavalışpay gözleri tunarıp alaktap kalışkan. Zavastovkany uyuşturgan kişilerde jerdin 7 katar tüyüne girip jaşınsa da tapkıla degen gubernatordan katуу buyruk alışkandan keyin jandarmalar, polisiyalar şahardagy görüngen adamlardan şek sanap kuura başlaştı. Kara tağınday kaptagan jeldetler tişlerin gayrap kekengen kişilerinin bir da biröön karmay alışpay tuğralary tügöndü. İşkanalardın naçelnikleri jumuşçular menen kandayça ıgıntap süйлöşүүнүн aylasın tavalışpay eğin tala erme çöldögü ısıkka kaktalgan karaçaar жылан сыяктуу akактap gödöndөрүн koygulaşkanын görgöndөрдүн күлкүлөрү көккө көтөрүлөt. Шумдуктуу чоңдорго адамгерчилик аз. Алардын денесин кара курттун уусу уялаган. Иш таштагандар келбей коюшкан соң кожоюндар муң көтөрүштү. Өздөрү чогуу келишип койгон талаптарын ооз эки айтышсын деп жатаканаларга киши жиберишти. Ошол күнү декабрь айынын орто ченели. Эртеден бери тынымсыз бурганактап жааган кар көз ачырбайт. Начальниктер жумушчуларды деподон күтө беришип, көз майлары түгөндү. Түштөн кийин ач карышкырдай жоортуп жүрүшкөн жандармдар жер соруп кеткендей дайынсыз жоголушту. Bir okumda kapıstan iğri buyru tar göçödön bir gıyla kişi kaldayıp görüne kalıştı da deponu gözдөй kır görsötö bet alıştı. Tigine, oşolor! Dep Zubkov barına murda körüp kovurap idi. Jağыңызды basыңыз! Dedi anı Jekire Ulyanin. Начальник полисмейстердик формасын таштап гражданча кийинип алыптыр. Ал куулуп алган неме тигилердин арасынан бөлүнүп дарбазанын далдоосуна денесин жашырып турат. Кел атышкан айбаттуулар улам жакындаган сайын беркилердин үрөйү учкансыйт. Артыкча чоң курсак карабай кардын челкейтип, чоочуганынан денеси сол-солк этип ынтыгат. Төрөлөр, силер бул бунтчулар менен сылык сүйлөшкүлө, деп полисмейстер дарбазанын артынан коридордогуларга күңкүлдөйт. Күткөндөрдүн көздөрүндө заары бар. Ар жактан келаткан сүрдүү топ депого жет. Төрөлөр алардын колдорунда көтөргөн падышанын сүрөтү бар чыгар деген ойго келишти эле, бирок алардын оюндагыдай болуп кайдан чыксын. Калың топ кылкылдап чогуу тура калышканда алардын арасынан бирөө өз караанын көрсөтпөй, "Саламатсыздарбы мырзалар?" деп үнүн бийик чыгарды эле, баары чуу көтөрүштү. "Чакырыптырсыңар? Мына келдик. Сүйлөшөлү. Биз койгон талабыбызды сиздерге тапшырбадык беле?" Ооба. Тим кой, өздөрүнөн жооп болсун, dedi топтун арасынан бирөө.
Топ господаларга бет маңдай жарданып тура калышып, биринин артынан бири жабыла чуулдашканда, Ульянин колун көтөрө койду эле көпчүлүк тынчтана түштү. Келгениңер дурус болду. Эми ачык сүйлөшөлү. Силердин каалаганыңар эмне? Каалаганыбыз сиздерге көптөн бери белгилүү го, деди көпчүлүктүн арасынан биздин тууган. Анын кандай киши экенин жана кайсы жерден кыйкырганын коридордогулар элдин арасынан айра тааныша албай кайсактап калышты. Бул ким? Жашынбай бери чык. Коркпо. Баарыбыздын айтарыбыз деле ошол, төрөлөр. Эй, булар менен сүйлөшкөндө баягы эле уга жүргөн сөз да. Жүргүлө кеттик. Ырас эле ошо да. Токтогула, деп жанынын бардыгынча кыйкырды Ульянин. Кайра кайрылып кетүүгө баш койгон жумушчулар саал аяңдай калышты. Кайдан жайдан жетишкенин ким билсин, полициялар калың журтту темир сепил сыяктуу курчап калган. Түрү суук немелерди көпчүлүк көрө койду. Ах, силер ушинтип сүйлөшмөк экенсиңер го. Силер ушуну кылмаксыңар. Дагы жумушчулардын канын чачканды чачса керек. Жүргүлө. Биз эми жанды аямак белек. Тарткыла кайра, деп алардын арасынан Ийлин үнүн өзгөртүп кыйкырды. Токтогула, кадырлуу Ульянин мырза силерге кайрылып жатат. Сабыр этсеңер, кайда? Деп Шпаковский чебеленди. Чурулдабай тартип менен сүйлөшөлү. Силерди башкарган араңарда кимиңер? Кимиңер дейм? Эмне унчукпай калдыңар? Сүйлөгүлө. Кечиресиз мырза, ар ким өз башына деди биздин тууган. Кандайча? Андай болууга мүмкүн эмес. Араңарда силерге акыл үйрөткөн бирөө бар чыгар. А тиги азыр сүйлөгөн ким? Балким ал биздин тууган го? Бери чыксын. Андай кишини тааныбайбыз. Койсоңорчу. Ал силердин араңарда. Жок. Токтоткула штрафыңарды. Жадаттыңар. Алган айлыгыбыз аз. Аны да өнөшөт. Ульянин каргылданган үнүн бийик чыгара жанын сабап сүйлөп жатканда, Колпашникованын көпчүлүктүн арасынан табалдыны алактап издеп жүргөнү Катянын көзүнө чалдыга түштү. Ал жанындагы табалдынын колунан кармады да, жетелеп буйтай берди эле дарбазанын далдоосунда жашырынып аңдып турган шишкен бирөө тетиги болуш керек, деди. Полисмейстерге сөмөй менен көрсөтө берип, өзү билмексен кишидей ойт берип топтун арасына кошулуп, бөлөктөрдү акмалап аңдайт. Полисмейстер дарбазанын далдоосунан ары жакка чуркап барып, үстүндөгү гражданча кийимин чечип, полисмейстердик формасы менен коридорго жаңы келген немедей билмексен болуп чыга келди. Господа, биздин койгон талабыбыз орундалар эмес, куру бекер убактыны өткөзбөйлү, деп Филипенко эң арт жактан кыйкырды эле, калың топ полицияларга моюн бербей жөөлөшкөн бойдон жапырт жөнөштү. Кайда качасыңар? Токтогула! Биз токтобойбуз, деп биздин тууган кыйкырды. Полисмейстер атына ыргып минип, тапанчасын жумушчуларга кезеп, үстүнөн кайпыта уда окту чуулдатты эле, калың топ ого бетер утургуду. Анын огуна жооп катарында толкуган көпчүлүктүн арасынан «Жоголсун падыша!» деген үндөр чыкканда, полисмейстер атынын үстүнөн учуп кете жаздады. «А!» деп бакырып ийди. «Бу кандай кеп?» Мындай сөздү уга элек төрөлөрдүн көңүлү караңгылай түштү. Бара-бара жумушчуларга жай адамдар кошулуп, кимдин ким экенин ажырата билүү кыйын болду. Карабай өз малайларынан Акбарды, Алымжанды гана таанып калды. Кара атчан полиция атын ойнотуп, элдин бир алдын көздөй, кайра арт жакка желигип чапкылап жүргөн. Ал атырылтып келатып, сым карагайга күүлөнгөн бойдон барып ат маты менен тийгенде, атынын арка мойну алдында калып, өзү төбөсү менен жер сүзүп, тилге келбей жан берди. Ырдап бараткандардын арасынан экөө окко учту. Эл таш менен куралданып, кагылыш катуулады. Полициялар полисмейстердин берген буйругу боюнча колдоруна ким тийсе ылгабастан кармай башташты. Полиция өлгөн жерден Колпашникова теке маңдай табалдыга кездеше калганында, ал жанындагы Шишкинге ушул эле дегенсип жаңдап андан сурады эле, ал ошол дегенсип башын ийкеди. Анын белги бергенин табалды сезип калган. «О, журт!
Polisiya! Janagı polisiyanın atın ürkütüp öldürgön mına bul! Karmagıla! Aylanayınlar, jardam kılgıla! Dep Kalpaşnikova ününün bardığınça çаңıra tavaldığı aslat. Açkenedey jabышкан katındı tavaldı türtüp jiberdi. Al turuştuk berүүgө çaması gelbey sendirektep barıp duvaldı süzdü. Karmagıla! Kutkarbagıla! Polisiyalar topolong düştü. Işkırık kıykırıktan kulak tunat. Tavaldı toptun arasına girip dayının bilgizbey gözden kayın boldu. Aluşuların arasında bular ana jaşırışa koyuştu. Jala japkan katın ökürüp, kalın eldi jarıp, arka terkeyi kuturganday çurkap jüret. Şişkindin ayalga tavaldını jangdap körsetip bergenin bizdin tuğan Filipenka eko baykap kalışkan bolçu. Alar bilmeksen boluşup, anın artынан akmalap karap jürşet. Bir toptan beri al Antonişti körelek. Kakağınga muştagın degendey, gün ulam keştegen sayın karduu boron soğup, polisiyalardı karaylattı. Gözdөгөн kişilerin karmaşa alışpay jedep şaylary uğgonda koldoruna kim tiyse oşonu karmaşıp aydap alıp jönöşөt. Alardын maksatı oşol karmaşkan adamlar arkılуу zabastovkаны uyuşturgandарды daana bilişmekçile. Alardын tilegi taş kaptı. Güngürt gügüm түшкөндө köçödögü topolong toktoого argasız boldu. Görüngөнгө tumşuğu menen bir tiygen jeldetler suy jıgılıştı. Şaardy karаңgı tün magdıratıp kuçagına tarttı. Kap karаңgı. Şişkin жалgыз elengdep үйüne baradat. Kalpaşnikovaga karmat dep көрсөткөн kişilerinin kolgo түшкөн, түшпөгөнүn al anık bile alбай kalganına sarsana. Polismeisterge al kıymılga baş köz bolgon adamdardı taamay көрсөтүp berүүgө ubada bergen boljoldu künele. Göz görünü açık çıga kalıp, mına uşul nağız revolüsyoner dese ordunan gozgolo eleginde öz başın jalmarın al şeksiz bilet. Şişkindin jürögün öykөгөн çoң korkunuç oşol. Kokus işi oğundan çıkpasa anın terisin teskeri sıyırışmak. Al Ulyanin menen polismeisterge kol tokmok bolup satılgan künden tartıp, ar kanday şıltoolordu tap, jakşı jatakanaga göçkön. Tülküdey mant bergen mitaam neme sırın kimge bilgizet. Mına emi al jantalaşıp tar köçödө çurkoodu. Aldынан karağın görünse, joldun tigi öýünden berki jagına buytap çıga kaçat. Üyüne jeterine az kaldı. Üyünde anı gütkön üybülösü yok. Anın karanar karmanarı yok. Omoloydan tomoloy kuğu baş. Üyünün bir jagındagı karangı burçka barganında aldınan bir karağın köründele şum neme artın gözdey basmış bolup buyt berүүgө harekettense art jagынан dagı bir kişinin karağını ağa çukul gelip kalıptır. Algayda buruların bilbesten kaltarıydı. Tokta! Dedi anı aldынан teke mаңдай çıkan kişi. Emi kayda kaçasın? Dese bolo arkasındağı bir öde. Şişkinin jürögü şuudey düşüp, göz aldına kördün elesi görünöt. Siler kimsinger? Dev al titirep suradı. Men Lebedevmin. Men Pudovkin. Dostor, koş, kaydan geletasыңар? Silerdi sagındım. Menikine jürgülü tamaşa kılalı. Şişkin, sen bizdi dödeyn emeler dep jürsöň gerek go. Senin emne kılıp jürgönüňdin bary maga malum. Bılk etpe. Sen Samaradağı revolüsyonerlerdi jandarmeriyalarga, polisiyalarga karmatıp, anan izingdi jaşırıp Taşkentge gelgeningdi. Bu jerdegiler kaydan bilişsin degen oyda jürgönsün go ya. Şişkin seldeyip ordunda katıp kaldı da canın savap jaltaktadı. Anı kim aytat? Haylanayınдар, men anday kişi emesmin, işengile. Joldaş Pudovkin, munu koydu. Jağыңды bas. Pudovkin saga joldaş emes. Sen bunun düşmanısın. Yüzü kara, jumuşçulardı polisiyalardın çengelinden mıkçıtıp koyup, padişalık beylikке kızmat kılıp, jırgağın bar tura. Jumuşçu tağı sendey satılgan çıkkınçısız eli revolüsyonu jürgüzüşet. Mına saga. Aysız karаңgı tündö Şişkin ölüm aldında akırkı güçün jıynap tuylayt. Kırkırap muğuna başladı. Men жаңылдым, can soğa, can kıybagıla. Men mından arı siler menen birge bolom. Men polisiyalardan öç alam, günөөmdü aktayım. Sağa okşogondordu jer yüzünden tazalap, tegi düýnöge kubalagandan tazası jok, dedi Lebedev anı jerge bekem nıktap. Ay ayrıldım jarık günlerden degen anın akırkı önü çıktı.
Taң sürgöndө köçödön öýde tömön ötkön kişiler ölükdü adep görüşgöndö mas bolup kalıp es üçün jıynay albay jatkan adamgo degen oyga gelişken. Kimdir biri avaylap karap görüp, tiri emes, ölgön emeken degende gana bilişet. Andan keyin ölüktün janına hiç kim gelgen jok. Gün öýde götörülüp kalgan maalda polisiýalyk mekemelerge bilingende polismeister Borisov eki balisa menen gelip görgönünde şişkin ekeni bilindi. Muну geçegi zabastowkalar jaylady. Kanday gana bolsa da öldürgöndü tabuş gerek, dep bakıldady al. Günökördü izдөөгө kirişişdi. Al gaydan tabılsın. Katuu kagılıştan keyin kayıp uçup, uçkun ötkön soň bag jaygan kızıl şumkarlar padişalyk zulum törölördün esin oğdarışıp, koygon talaplarının kay biri orçundalarına alardı argasıdan makul kılışkanda gana Staçkalık komitettin uwaktylуу bergen ruhsatı boyunça depogo, başkı masterskoyga gelişip, koş köngül goldorun kıymıldatmış bolup jürgönsüşöt. İş taştoo alardan ar daima köngülünde esterinden çıgar emes. 4-nji günü tüştö kıldan kıykım tappay araň jürgön Şpakovski kazançı tawalyny kırsyktap, otundu ıksız koromcu kıldı degen kuru şıltogo takap, aga 5 gün ştraf saldı. Al 5 gündün 3-ün iş taştagan uwaktylarga togop, kalgan 2 gündü emgek akısынан karmogo ırayımsız taşbor suuk kolun arbayta sundu. Jumuşçular tawaldynın talamını talaşıp, bul adiletlik emes, ştrafty joy deşse bolgon jok. Bul joroguňyz adiletlilikge jatpaýt, dedi kıjırlana Nikolay Ilin. Siler aga emne bororysyňar? Bul jumuşçu, algany az, iştegen işi oor. Jumuşçular tilin tartışpay kayaşa aytıştı. Filipenko, sen gayraştırba. Karangı jumuşçulardy kökütkönдөр işke jolta bolup jatat. Men mында en başlığa çıday albayım. Начальник mırza, biz kaçan bolsa çındыкты aytkandygybız üçün silerden aldıňarda günölü bolup çıdap kele jatabız. Ha bizdin kanday janybız bek. Çındыкты aytsak jaman görösüňer, arzdansak ayıptaýsyňar, jalgan jerinden jala jap ştraf töletösüňer. Aytkylaçy, mına bu jumuşçular kayda barıp janbagat? Bul kanday ırayımsızlyk? İş daroo toktoldu. Şpakovski'den hiç kimisi жазганбай aytşa baştaştı. Tavaldının kanı kaynap, közlöründen ot janat. Al начальниктен imenip tilin tartkan jok. Şpakovski kızalaňdap çurkap baratıp, eşikке jetkeninde tık toktoy kaldı da kayra kılçayıp toğutboy kayaşa aytkan jigitke kaarın tögöt. Men sende en başlarga görsötöm. Toyunu algandan keyin munun kutura baştaganyny karasaň, tentigen sel sayak. Bul adam emes, ayvan. Tavaldy anı gözдөй umtuldy ele, Ilin karmay kaldı. Eh şaytandar, siler tigil akmakka boluşkanyňar kanday? Angıça Katerina sırttan sehke çurkap girdi da Filipenkanyň kulağına birdeme dep şıwırap, anan tavaldyny kolundan jetelep stanoktun daldoosuna bardy. Ilin jaňdady ele sehdegiler daroo jay-jayına ketişdi. Şpakovski 2 jandarm, 3 polisiya jana Kalpaşnikovaga darbazanın janынан gezdeşti da alardy ıldan masterskoyga alıp baruga aşykdy. Sırttan gelgenderge iştep jatışkan jumuşçulardan hiç kimisi göňül buruşkan jok. Jandarmanın biri eşikten aldınan karşı jılbay tosup kalganın Ilin menen Filipenko görüşkönde alardın emnege gelişkenin bilişken. Eşikler bekidi, jol tuyuk. Gospoda, biz temir jol başkarmasынан silerden işiňerden kanday ekeni bileli dep geldik, dedi sılıkkana sır bilgizbesden Anna Kalpaşnikova. Jumuşçular anın sözün uğuşsa da ukmaksam boluştu. Katın ar kimdin janına akırın barıp, kalıp ele iştep jatkan işteyi görmüş bolat da ar kimdin sözün tыңşayt. Anın gebetesin Ilin görgönde öz içinen adamdın denesin gözögen okçulan, dep oylandı. Kalpaşnikova jılmaňdap ulam ar kimdin janına kıdırıp barıp jüröt. Al temir götörüp bara jatkan Katyaga gezdeşe kalsa bolobu. Ah seket, sen uşunda işteysin be? Hova, dep jogap berip Katya öteberdi. Tokto canım. Şpakovski törö, siz beregi jakşı kızga gözüňüzdün kırın sala jürüňüzdi suranam. Kıraňızçı, bu kanday moýmoljugan tatnakay sulu.
Шпаковский анкорлоно калып, башын ийкегенсийт. Контордон келип, аны тез чакырып кетти. Филипенко катынга: "Кечиресиз, госпожа, сиз бизге кандай жардам көрсөтмөксүз?" десе, Колпашникова көзүн чакыраңдатып, аны олурая тиктеп ойкуштайт. "Забастовкадан кийин көрүнүшүңөр кандай?" "Дагы эле жаман." "Эми каалаганыңар эмне?" "Каалаганыбыз көп." Аял Филипенканын сөзүнө алаксый түшкөн учурда терезеден кимдир бирөөнүн секирип түшкөн жатканын, эшик алдында какайып турган жандарм көрө коюп, ышкырып жиберди эле полициялар аны көздөй чуркашты. "Кайда? Токто! Мастерскойдун ичи үп болуп тумчуп кеттик. Терезени ачпасак болор эмес." Хамалдуу шайтан!" деди полициянын бирөө. Колпашникова алардын жанына чуркап барганда, ал ага жүзүн көрсөтпөй терезени жаап жаткан. Аял аны эңкейип тиктеп, алаканын шакылдатып сүйүнөт. "О Кудай, таптым! Дал өзү! Төрөлөр, мен муну издеп шаардын ичиндеги ишканаларды кыдырып убара болуп жүрсөм, бул мында жүргөн тура." "Сабыр этиңиз, госпожа", деп Иилин кийлигише калды. "Балким сиз муну бөлөк бирөө менен чаташтырып жатпаңыз." "Садагасы, менин көзүм көрөнөк, кулагым уганак. Жаза тааныбай нак өзүн тааныдым. Маркум Шишкин муну мага таамай көрсөткөн. Баягы күнкү тополоңдо полицияны аттан жыгып өлтүргөн ким? Так ушул болчу." "Полиция зымгарагайга согулуп өзү өлбөдү беле? Аны бүткүл шаардагылар көргөн болчу. Анда мунун кандай тиешеси бар? Эмне үчүн ак бирөөгө жала жабасыңар? Кое бергиле. Убалго. Балдар, булар кайра дагы косула башташты. Акырын. Кечиресиз, госпожа. Сиз жаңылып жатасыз. Ал силер издеген киши бул эмес болуш керек. Бул бир бечара караңгы кыргыз." Филипенко сүйлөп жатканда жандармдар, полициялар тапанчасын табалдыга кизешти. Колпашникова кыт-кыт күлүп ойсоктойт. "Киргиз? Кызык. Ал мында кайдан келди? Ошондой эл барбы?" "Ооба, госпожа. Сиз мыскылдай баштадыңыз. Кыргыз деген калк бар. Алар тоо арасында өмүр сүрүшөт", деп Иилин сөзүн бүтө электе Долу, Каражак, Ажаан, Анна анын сөзүн бөлдү. "Андай улут барбы, жокпу? Анда менин ишим эмне? Сиздер муну жактоочу болсоңор, өзүңөр азап чегесиңер. Эскертем", деп сурдана жандармерияларга, полицияларга. "Муну айдап мен артыман баскыла", деди. Жандармдар табалдынын колун аркасына байлап жатышканда, Колпашникованын жанына Катя чуркап барды. "Сиз адилетсиздик кылбаңыз. Бул бечаранын күнөөсү кайсы? Кое бериңиз." Жаш селки андан тилин тартпай кармаша кетти. Табалды тынч күлүмсүрөп турат. Аны жандармериялар, полициялар тегеректеп айдарда, Шпаковский кирип келип табалдыны көрө койду. "Ах, сволочь, ушул экен го. Мен муну менен сүйлөшкөнмүн. Бул мени алдаган экен." "Шпаковский төрө, бошоткула жолду", деп ал жолду торой калган жумушчуларга бакылады. "Бу кандай жорук? Артка! Кайда жутунасыңар?" деди бир полиция. Көчөгө чыкканда балдар, аялдар жаш туткунду көрүшкөндө абдан аяшып, жандармериялар кубалашса да, беришпей артынан чуулдап ээрчип алышты. Мастерскойдон 200 метрче узап, бийик чоң дубалдын дал тушуна жеткен кезде тарс-тарс этип, эки жолу уда ок чуулганда, эң алдыда жагалдана ойсоктоп кетип бара жаткан Колпашникова "Ай!" деп катуу бир чаңырып алып, жалп дей түштү. Жандармериялар, полициялардын бирөөнүн бөлөгү ышкырып туш-туш жакка бет алды. Балдарды кайра кууган бойдон жөнөштү. Окту ким атканы, кайдан атылганы белгисиз. Түпсүз, терең ойго чөмүлүп, термелип турган табалдынын көзүнө алыстан биздин туугандын карааны элес булас көрүндү. Аңгыча жандармериялар, полициялар жаш туткунду курчап алышып, айдап кетип баратышып, "Катынды аткан ким?" деп өздөрүнчө сүйлөшүп бара жатышат. Алар саал узаганда Шпаковский кыймылсыз кумсарып жаткан Колпашникованын жанына келип, анын башын жөлөп, кайра жерге таштап жиберди да, башын мыкчып, "Муну окко учураткан ким?"
dep ar kaysydan suraştırıp жүрdü. Oşol günü eski polismeister kişi goldu bolup ölgön. Türmö. Gündüz kameranın içi güngürtürök karаңgı. Jançılgan denesini götörüp öýde boluga çaması kele albay, oor dem alıp biri ontolayt. Algançalık çımırkanıp hareket kılgany menen anın bütkön boyu salmaktanatda kayra göңүlün aynytat. Azap tartkan adam anısına karabay öýde turuga harekettenet. Anın erdi kebersip tangdayı kurgayt. Bul bayağı tavaldy ele. Kiçine es alganda al kıynalgan gözünü açıp eki jagyn sypalap duvalda tayanıp öýde bolsa göңүlü karаңgılap kameranın içi aylan göçök bolup köçkönsigöndö kayra anın esi uğdu. Başın tamga süyöp kirpigin kıymıldatıp iğninen tınıp tamşanat. Aga suğ gayda? Kardı aç. Anın nar albaganına eki gün bolgonun özü da bilgen emes. Al köptön giyin akırın butu golun kıymıldatıp duvalga süyönüp tam tangdap orundan turup jarıktın şoğulası tüşkön jılçıkka gözü tüştü. Al taң atarına az galıptır dep güngürenip aldı da eşikti gözдөй sendirektep basat. Anın aydın jarıgın görbөгönüne 3 ay tolgonu az gelgensip 2 sutkadan beri jarışçılıkты bir görügö zar bolgon. Tutkun eşikti tıkıldatsa karolçudan şıvış bolgon jok. Andan katurak türttele ar jaktan tabışı buldu. Dagı katurak türsüldötsö türmönün начальнигинин orunbasarı eşikti açıp anı göre koydu da selttey düşüp artına çekindi. Hoy, sen dagı tirüsüňbü? Bayağı günkü tokmoktan keyin men seni emi gelbes çaydı gözde getdi-go dedim ele. Eşikке çıguga ruhsat eter bekensiz. Gün battı, emi çıgaruga bolboyt. Batkan gün gayra çıgat. Su. Seni polismeisterdi öldürүүгө katıştı deşet. Jalgan. Orunbasar su alıp gelgile dep ar jaktagılarına kıykırıp koydu da anan taap aldığını okşuraya tiktep durup senin canın uşunçalık bek eken timele ukmuş dedi. Angıçakta karolçu eski dat baskan ak kalay çakanın tüyünen suunu sunganda taap aldı anı buydamga keltirбей tartıp jiberip dagı surad ele karolçu gayra ketdi. Arkı terki tınımsız basıp жүрgön kuykul sarı çaştуу karolçu tiginin janına gelip sizdin urmatыңызга buga jana bir kempir nan alıp gelgen. Anda günökör ölgön kişidey kıymılsız jatkanынан saktap koygonbuz. Urmatlı начальник özü da görgön. Eger siz raym etseňiz berip koygonubuz oň bolar. Bul da adam go dep al zınkıya kaldı. Aldangana. Mınakey. Al eki qadaktay tandırga jabılgan nandı koluna alıp anı imerip köpkö karap durdu. Me al. Oşintip azap tartkandan görökçö çınыңды айтсаң eçak ele ar beri bolat eleň. Sen jaş jigit, uşunçaňda bul joldan qaytpasaň başyňdy jutasyň. Polismeisterdi öldürüştü. Tavaldı aga жооп berinin orduna jarıktı tiktedi. Kargıştı ýer senin canın bir ömez eki ogo. Ukmuş, keremet. 3 aydan beri sen jadabay çınında biz jadadyk. Afiserdin bawırap dele sözgö konok berer türü jok. Arkı berkini aytıp meyse erip aradat. Kıynalgan tavaldı anın kurgak sözün uğunu kaydan kalasın. A sizdin urmatыңызга tiginin kolu talıdı-go deyim. Maga suunu alıga ruhsat beriňiz, dedi afiser başın kaljaktatıp. Murdunun üstün kıymıldatıp, orsok dişin şakıldatıp. Alaver, dedi. Al muştumun karolçuga gezep, bekittep koyup jılt berdele, eşikti kara kulpu kaadasınca kaytarıp kalaverdi. Tavaldının suusunu kangan. Al, maga tokoştu kim girgizdi? Menin jakındarım kimder? Dep oyladı. A joldoşlarım girgizişse gerek. Al nandı sındırayın dese, kolu kalç etip titreyt. Tandırga japkan tokoç katıp kalıptır. Sındırdı ele anın içinden kenedey kagaz çıktı. Anı şoğulaga salıp okusa, silerdi aydayt dep жазıptır. Mına kızık, dedi al. Tegerek nandın jarımın sındırıp görse, dağı bir barmaktay 4 kır temirdi taap aldı. Bul emni? A mındagınday sır var. Mınday nersenin başka kıyınçılık düşkönde geregi terin türmögö tüşelekte üretüşse men maşıgıp kalat elem. Meyli, munu bekem katıp koyup oylanoyun. Apam menen bir tuğandarımdı kaçan
Qaysı жылы qanday günü körөр ekemin? Açkan emenin özögüne nan menen suw jügürüp, kiçine göňülün karаңgylatdy. Say sögü qaşap, jançylgan bütken boyu salmaktanyp, eti ısıyt. Al göşülüp gözün jumdu. Anın ertesi. Tün. Ay süttüy jarık. Kameranın tereze söröýünden jarıktyn şoğlasy bülbüldöp tigensit. Tınımsız surakka alınıp, kynawda jürgen жазıksız adamdyn er çıragy eki gözü tınarıp, denesi salmaktanyp başı kaňgyraýdy. Kündüz anı surakka alıp barışkanda, günösüz jatkan jumuşçunu tergöden boşotu jönünde jumuşçular çoğulup gelişip, polisiýalyk kontordun aldynda jaňy polismeisterden çyn alıp, anı çıgargıla deşip katu talap kılıp jatkandaryn görgönde, al dostoruna abdan razı bolgon. Mından 5 gün ilgeri bul ayıpsız ayıptuğunu kepilge uwagtynça tüzötü üýünden çıgarmış boluşkan. Jandarmeriya, polisiya jana tergөө organdary jumuşçulardyň arasında narazılık çıkpasın degen oy menen gana anı boşotuşup, aradan az ele wagt ötken soň Kayra aga ar kanday jalalardy jap Masterskoydan gowalaşar zamat anı toktosuz kamogo aşygyşkan. 90 günden aşuun tünörgön karаңgylykda kamygyp, eriksiz kündörde ömür sürgön tutkundu, tün ortosu oğon uçurda kameradan sırtka alıp çıgıştı. Gözü taňylgan emes, kolu butu boş. Bul taňgalarlyk şumduk. Jaş tutkunun gözüne çayitday açık asman, gümüştey jaltyragan ay, balbıldagan sansız yıldızlar, güç kuwatyňdan ajraba, senin ömür jolun kenen, degendey. Al kөгültür tunuk asmandın dengizin tiktese, jayında ısık, kışkısın ızgardı suukta toңboy jyp-jyly bolup turgan aydın göldün jeeginde kalışkan enesin, bir tuğandarın esine düşürüp eňseyt. Balkim apam, baldarın goldorundan jetelep alıp, dal uşul gezde adam zatka, jer yüzüne jarık nur çaçkan asmandağı asıl zattardy görüp turgandyr. Demek biz alystan bir-birimizi görüşpesek de, alardın görgöndörün güýünde men görüp jürüm. Kaygı menden kaç, adamga kaygı emes, çeksiz gayrat gerek. Tavaldy uzun oyunun uçu gyrına çıkpay, akıldın gıyalına batıp turganda, jandarmeriyalar anı terekteşip, kaydadır göz görgüs, kulak ukkuz, Kaspiyskiy tarapka sürgünge uzatуучудай öte şaşışıp, aydap jönöştü. Tutkunda baratkan karıptı, yıldızlar ayaşkanday jıltıldaşsa, asmandağı ay da ağa boğur oruganday jarık nurun tökkönsit. Mındaylarga kastarın tigişip, temir tordoy aldı artın çırmagandar ajalbı je adambı. Eldin bak dağalayını talaşıp, azattıkты gözlөгөн anday jönököy, çıdamkay, mıktı kişilerdi eli jurtunan ajratıp, azaptın gazanına salıp, tirülöy gaynatuuçu ırayımsız zulum padişanın börk aldese baş alışkan kıynauçulary uşulary. 1907 ýyly sentýabr ayının küzgü koňur salkın kündörün birinde Aydoodon asıl janın ala kaçkan Tavaldy Taşkent kalasyna jaşyruun gaýta gelip, joldoştoruna goşulgan uçurda padişalyk hökümet revolýusiýalyk jolga düşkön adamlardyň artyndan ayabay kuguntuktap kalgan kezele. Kıskası kan güýüp turgan kez. Açıkka çyksa aňdygan jeldetler anday belgilүү kişilerdi alkımdan alışat da oyron bolgon türmögö salıp ontotot. Köp jaşagan bilbeyt, köptü görgön bilet degen emespi? Al takşalıp bışkan. Tavaldy kayrılıp geler zamat РСДРП'nın Российская социал-демократическая рабочая партия. Taşkentteki toğunun tapşırıusu boyunça depodogу, Masterskoydogу jana başka mayda işkanalardagı jumuşçular menen kol garmaşıp, partiyalyk orçundu uyuşturuu işlerin jürgüzgö kirişdi. Bayağı Pudovkin dagı gelipdir degen imiş kabar uğuldu. Polisiyalar, jandarmlar Lebedevdi bolsogo tamandары teşilip, ötüktörünün takası düşkönçö izdeşse da anı tük kolgo düşüre alışpay argalary ketken çağılı. Tavaldy gelgen soň anın kolu uzara düştü da al ogo beter örçüdü. Jumuşçularga baş keserler tişlerin gayraşıp karmaşuda. Padişalyk hökümet arganday ayvançılık kılıktarın koldongon sayın el anı toğutboy, çalkıgan dengizdey gürpüldöyt.
Tavaldy keyde күnüge üýden üýge göçüp izin jaşyrat. Jumuşçulardan uyutkusu temir jolda. Al jer revolüsiýanyň tutkasy. Al olongon öçbös jalyn oşondo jalbyrtdaýt. Çoçup kalyşkan padişalyk çolak etekler alar menen çet kişilerden joluguşuna katıw tyýy salyşkany barıga malym. Bul dödeýlik. Tavaldy başgaruwçulарды garatyp turup jazgyryp, RSDRP'nın tovunda uyuşturu işin ulantat. Al partiýalyk tapşyrmany atgaruu üçin ölümge başyn baylagany açyk. Aňdygan polisiýalar, jandarmeriýalar işkanalarda jaşurun mitingler, jyýnalışlar bolup ötkөндөн keyin bilip kalyşat da çekelerin muştaşyp, jüreklerin mykçyşyp, owuzlaryň garmanyşyp çuwuldaşat. Bari bir gaçan bolsa da alарды talkalayбыз dep owuzlaryň köptürüp kara güçkö çamynyşkanda polismeister Borisov jeldetlerden жазып kalyşkanyny görgöndö jaaktарын tületet. Bular gaydadır bir jakka ketken Tavaldyny garmay alışpay ökütde kalyşkan. Oktyabr ayının bir günü şahardyň Gömüskö jerindegi kalyň baktyn arasında Stalipindik reaksiýaga garşy miting ötüp jatkan ele. Adam köp. Anda Lebedev süýleýdi. Bul günderde elden talam talaşkan kişilerden tünörüyü türmö. Kişi emes kanatlı kuş uçup jetkis alyska sürgünge kuup barışıp jok kılıp jatışat. Joldoştor jana jumuşçu bir tugandar. Padişalyk hökümet erkindik talaşkan eldik akılman kişilerde tumçukturup basıp jatat. Adaletsizlikке karşı güreşti küçötküle. Filipenka şaripter adamdın ömrün saktoo jönünde süýleşip bütüşdele korduk görgöndör adamgerçilikten ajırgan kankorlorga nalat aytışıp kargaştı. Toğdoy tolkundu artka tartıp ketençiktetken kıyanatçı jana kolunda hukugu bar uluktardyň betin açıp aşkerelөө bularga zarıl. İş bötönçö şaşılış jana çukul kalgan ele. Alımjan Katya jana dagı keýbirler oşol jerdegi galayыкka ündөө katarında çıgarılgan barakçılarda toluk taratuuga aşıgışıp jandарын ürüp jürüşkön. Agayınlar, ak padişa eldi beýleyt. El öz hukugun öz goluna alıp özüni öz başkarış gerek. Özüňer baş kötergüle dep Alımjan elge gaýrylyp süýlep jatkanynda gütülbögen jerden kimdir biröler any attele köpçülük uygu tuygu bolup dürgüge düşüştü. Grajdança giyingen polisiýalar, jandarmeriýalar any kaçууga ülgürtpey kurçap kalyşdy. Alımjandy jaza meýelep salışkan. Lebedev toptun arasında turgan. Birok any kastaryn tikken jo tabuu kıyın. Kapıstan Alımjan süýlep jatkanynda kamıntpay torgo düşürüştü. Jumuşçular any kutkaruuga hareket kılıştı. Birok kuraldуу jelmoguzlarga kimdir daýy alat. Jeldetlerden hiç kim tilin tartkan jok. Jaňy polismeister barıňar kırgınga uçuraýsyňar, uşun çaňarda taragıla dep köpçülükke gykyrdy. Kalyň jurt tıtıp ketkeni araň ele turat. Töreler, silerden bul kanday joruğuňar, akty garany ılgasaňar bolo degen ündör kulaktaryn tundurdu. Gözge görünbey ketkile dep ününün bardygynça mitingge gaçkandarga açulana aýkyrdy. Sakalçan gartaň polisiýa. Jeldetler Alımjandy aýdap ketip baratышkanda silerden emne öçüňөр bar? Bul beşarany me koya bergile dedi Katya. Polismeister janagı sakalçan polisiýaga gözün ımdady ele al tigi kızdy çap bilekten aldı. Alar julkuldaşıp karmaşa geçişdi. Köpçülük jöölöşüp aralaşa düşkönde polisiýa Katyany golundan çıgarıp jiberdi. Lebedev, Filipenka jana başkalar kızuu süýleşip jatışkan uçurda kuulup giyinip alıp aňdyp jürüşkön şümşükler keçigibirek gelip kalyşkan. Bolboso alardy da tutkunga alışmak. Bul gagylışta Tavaldy jok ele. Al kaydadır bir jakka bötönçö tapşyrma menen ketken. Gün batkandan geçikpey bayağı kezdeşçü jayыбызga kelgile dedi Lebedev berkilerge. Aradan 3 gün öttü. Alıstan gele jatkan poyezd Taşkent şaharına ulam jakyndagan sayın akırında onun orduna küçöy başladı. Poyezd zuuldagan boydan gözgö ileşpey geledat. Jol boyundağı zım garagaylar jalpıldap, ulam kiyin kalıp jatkanyn görüşkön jürgünçüler zımıragan paravozgo taň kalyşat. Şahardın içine gireberdi gana alkınıp gelatkan paravoz jürüşün sağal basaňdatdy. Joloçular terezeden göçöge göz jügürtüşdi.
Atcan polisiyalar kadırlуу bir kişini şahan şököt menen tosup alçuuday alaktaşıp stansiyanın tuş jagында saglap turuşat. Bul jerde gelatkan jakынын kütkönсүп, paranjy jamмыган bir özbek ayal ne wagtdan beri ar kaysı burçta bürüşüp oltura kalıp jüret. Polisiyalardan anı menen emne iş bolsun. Stansiyada жүргөн bölök kişilerden şeg algan polisiyalar alardı soğuk gözlerinin kıygı menen astırtan tiktešet. Poyezd stansiyaga jetip toktordo 3-4 polisiya joldu büt torop kalıştı. Jay жүрgөн жүрgünçülördü esepteşti. Alar abdan sak. Dele kişi tügül çımın uçurar türülörü jok. Stansiyaga poyezd jetip toktoy berer uçurda kimdir biri 4-cü vagondan çıga kaldı ele anın gözüne sagalaşkan polisiyalar çalına kalganda al jalpı el tüşçü jaktan tüşpöstön teskeri jaktan ölөр tirilerine kalbay sekirip düşüp tavarnay vagondordun aldınan jörmölöp ötüp gözden kayın boldu. Oşol şamdagay neme temir joldun çetine çıkıp bet mаңдайындагы көчөгө жетүүгө ашыгып, арымын кере шилтей басканда, полициялардын кайбирлери анын караанын оолактан көрө коюшуп, шек санап аны кууп калышты эле, билмексен кишиче берки жаш жигит катуулады эле, станцияда сандалып жүргөн паранжычан өзбек аял ошо жакка бет алып билмексен болуп басты. Жанагы качкансып бараткан жаш жигит барган сайын жанын жанга уруп безилдеп баратып, bir arıktan atтай bергенде müdürülüp, оң колу менен жер таянып, bir пастан соң кайра тызылдайт. Bir atcan polisiya anın артынан сүрө түштү. Баягы паранжычан аял ошол неме качып баратып, арыктан өтө береринде müdürülгөн жерге жетип, bir az олтурмуш болуп, анан таштын алдынан bir деме алгансыды да, кайра туруп полисиялардын аркасынан акмаламыш болгондой карап турганда, жанагы мурдагы кишинин да polisiyalardın da karanı andan alыстады. Bul ayal sağal bara düşüp, bölök köçögö düşüp zamatta ele görünbey kaldı. Beçara kaçkın eğri muyru köçögö düşüp, artından sürö kuup kele jatkan atcan polisiyanı ulam жазгырат. Şaşkan kaçkın bir tar köçönün burçunan buytap, bir koroğo kire kaçıp жазгырды. Atcan polisiya anı bayqabay alaqtadı. Kalgandары arka köçönü gözдөй çuu koştu. Oşo кезде bir kara tumşuk kempir kuduktan su alıp jatıp, kaçkının jaşırına kalganın kördü ele, atcan polisiya surasa, al baykooston aytıp koydu. Jaşırıngan kaçkın akırın çıga kalıp, eki jaktı elengdep karap, dağı kaçkanı kalganda, boz argımakçan akalyuchnik Borisov anı görüp kılıçın suurup tike kaçırdı. Bul tavaldı bolçu. Al жазганып жолдун четине чыга берсе, берки ак боз атчан кылычын жалмаңдатып, берки жаш немени тике качырды. Жаш жигит кайраттана түшүп, полицияга чаптырбай буйт берди да, анан кылыччанды камынтпай сүзө качырып, аны аттан оодара тартып, кылычын колунан жулуп өзүн чапмак болгондо, Борисов жан талашып, оң колу менен чекесин баса койгондо, жаны кашайган жигит мына эмесе деп баштан ары берип калды. Борисов баягында Каспий крайына сүргүнгө айдаткан кең далылуу, сүрдүү, алибеттүү жаш кишини тааныганда, ал канга боелгон денесин өйдө эргитип көтөрүп, "Ах, сволочь Пудовкин, Ташкентке келе бергенин көрсөң", деди кайра-кайра. Ошол убакта көчөдө эч ким жок болчу. Бул баягы табалды эле. Ал жанга көрүнбөй качууга ашыкты. Kaçkın tar көчөнүн бурчунан оропара атчан 6 полисияга кездеше калды да, кайта буйтап кача албай алактап калганда, полисиялар аны тегеректеп калышты. Полисиялардын бири алардан окчунураакта чылбырын сүйрөп келе жаткан боз атты көрө коюп чаап кетти. Бирок булар Борисовдун жарадар болгонун билиши элек. Аны жыгылып калды деп ойлошкон. Табалдыны айдап Борисовду көздөй баратышканда, жанагы паранжычан аял алардын алдынан кайчы өтүп баратып, туткунга кириптер болгон жаш жигитке билмексен болуп таң калгандай карап баратса, табалды оң колун өйдө көтөрүп ага менде жок дегендей белги берди. Полисиялар Борисовдун сулап калганын көрүп, хужулдаша башташкан учурда кезиккен аялдын карааны эчак үзүлгөн. Бул табалдыны атайын тосуп чыккан Катя болчу. Мындан 6 gün ilgerирээк табалды Ташкенттик топтун тапшыруусу боюнча О шаарына жашыруун барып, андагы Я деген кишиге кездешип,
Andan iskrаны alıp kayra jönöründö uzun kulak şimşigen polisiyalar birөө ketiptir degendi ugup kalışat da şaardın tütünün türөө kıdırıp kim ekenin bilүү üçün hareketlenişet. Anı taba alışpay kalışkandan keyin o şaarынан Taşkenttegi polisiyalık organdarga ötö şaşılış telegramma uruşkan. Mına oşondon çuu çıgıp koğga baştalat da belgisiz şektүү kişini karmoo jönündö polismeister Borisov buyruk berip özü baş bolup polisiyalarda alıp jol tosot. Katya gazetany oşol zamat Taşkenttegi toptogu bizdin tuğanga jetkirdi. Kastарын tikкен polisiyalarda жазgırıp kutuluğga tawaldının hiç bir mümkünçülügü bolgon jok. Al gayta dagı duşmandın kanduu, ırayımsız uu çengeline kiripter bolgonun joldoştoru Katyadan bilişti. Andan arı anın tagdırı kanday boloru hiç kimisine belgisiz boldu. Anın jaş ömürü dagı kanday azaptуу küngö tuş geler eken. Tawaldı kamalgandan tartıp jumuşçuların arasında narazıçılık küçödü. РСДРП тобунун чакырыгы боюнча жумушчулар демонстрацияга чыгышып, камакка алынган адамдарды бошотуу жөнүндө талап кылышты. Алардын сүрдүү кебетелерин көргөн начальниктердин жүрөктөрү лакылдайт. Демонстрацияга чыккан калың журт 40 катар тизилишип, көчөлөрдү кыдырып чуу көтөрүштү да андан түз эле полициянын мекемесинин алдына өтүшүп, үрөйлөрүн учуруп, шайларын оодарышканда полициялар аларды тарката алышпай эстери оду. Акырында катуу кагылыштар чыга турган болуп баратканда демонстрацияга чыгышкандардын чуусун басуу максаты менен жаңы полисмейстер «Господа, чыр чыгарбай тарагыла, камалгандардын ишин текшеребиз» деген жоопту кара күчкө арамзалык менен араң айтты. Демонстрацияга чыккандар тынчышкан жок. Андан көтөрүлгөн бойдон кыйла жерди кыдырышып, революциялык ырларды созушкандарын начальниктер угушканда денелери дүркүрөшүп, силер кадырлуу кишилерди түбүнө жетип, падышага да кол салууга ниетиңер бар го дешсе, калың топтон кээ бирөөлөр падыша уялса анда ал арыз берип бошонсун деп мыскылдашат. Эскини кулатып жаңыда жашатабыз деген кыйкырыктарды укканда башкаруучулар эмне дээрин билбей баштары маң болуп калышты. Жандармдар, полициялар элге ээ болушмак түгүл, өздөрү жылып жоголду. Машинисттер паровоздорду депого коюп, өздөрү демонстрацияга кошулушканын көргөндө, Сорокиндин күйбөгөн жаны гүл болгону мындай турсун, ал асманды карап, «О, Кудай, мени балейден сакта» деп жалынат. Демонстрацияга чыккандар шаарды дүңгүрөтүп, жедеп моокумдарын кандырышканда Лебедев назик ичке үн менен кандайдыр сонун ырды баштады эле, ага баары кошулушту. Алардын үнүн аба толкуну алда кайда алып учуп жөнөдү. Булардын шаңына жай кишилер кызыгышып ээрчип алышты. Шаардын ичин шаңдуу чыккан үндөр жаңыртты. Алымжан 5 күнү ууда сурактан өксүү болгон жок. Жаңы полисмейстер Токарев анын жанын кенедей жай алдырбай кайра «Борисовду ким урду? Көтөрүлүшкө жетекчилик кылган биздин тууган деген киши кайда? Сен аны көрдүң беле?» деген суроо менен анын башын катырып, тилмеч аркылуу кыстай берди. Алымжан «Андай кишилерди билбейм. Мен Карабайдан эмге акымды доолаганым чын. Өлгөн полисмейстер мени чаташып жаңылыш кармаган» деген жооптон ал түк жаңган жок. Тавалды кармалганда анын жанын тинтишкенде шектүү 8608 номердүү тапанча табылган. Ошону таба алышпай полициялар «Сени өлтүрөбүз, андан көрө чыныңды айтып күнөөңдү жеңилдет» деп опузалап кысташат. Жаңы полисмейстер Токарев 6 күнү Алымжанды акыркы кыстоого алып, наганын анын көзүнө такап сураганында эч нерсе чыгара албай койгондон кийин Карабайды чакыртып, Алымжанды токтоосуз иштен чыгарууну андан талап кылды эле. Карабай «Муну менин көзүмө көрсөтпөй жоготуңарды суранам. Бул журт куруткан мытайым. Бул дагы козголоң чыгарууга аракет кылган адамдар менен биргедир. Мен муну бошотконмун» деди да кете берди. Полисмейстер Токарев туткун менен алпырышып жатып чарчаганынан өңү саргарып, карыган неменин бетине ого бетер бырыш киргенсип, чаалыгып болуп калган. Ал мээсин сергиткени эшикке чыга калса, Алымжандын бөлмөдө олтурганын көрүп, кыжырланып кайра кабинетине кирип бара жатып, «Булар жаман жоо.
Kastашkanların kaçanda olsa öldürüşet eken. Mına akırı Borisov Mırzanın tüyüne jetşet. Dep eki polisanın özlörünçe süйлöşüp жатышkanын uktu. Tokarev'tin жүрögü zırp dey düştü da tez kabinetine girip kanday kılar aylasını taba albay kaysalактады. Kayra çıkıp күнөөкөргө тартипти бузган үчүн штраф төлөткүлө да бошоткула деп орун басарына коорап өзү шашкан бойдон бир жакка жөнөп кетти. Чынында жаңы полисмейстер төрө биринчиден өз жанынан чочуду, экинчиден колго түшкөн күнөөкөрдү айыптоого толук далил колунда жок эле. Алымжан камактан сыртка чыкканда токмок жеген денесинин какшап ооруганына карабай бутун сүйрөп басып баратып, мен өз жолдошторума барып кездешим керек деп күч кубатын жыйнап чымырканып басып бара жатат. Зардуулардын кандуу тырмагына илингендерден эсен-соо кутулганы деле болбоптур. Согуштук округдук сот таабалдыны кыстап суракка алып жатат. Сот андан белсемдүү айрым кишилерди айттырып алууга өлгөндөй тырышса да, жолдошторунун бирөөнүн да атын көшөрүп айтпай койду. Анын кактабай канын соруп, сурап жаткан сотта жаагын жанып каралап какылдаган прокурор да суй жыгылып чарчаган болчу. Аны жактоочу адвокат жок. Күнөөкөр күнөөсүн мойнуна алмак турмак асман айдан түйүлүп, жуутпай тажатканын сезип эле турушат. Бирок алар таабалдынын жанын көзүнө көрсөтүп мүңкүрөтсө, ал балким жаш неме кокуз запкыдан коркуп кетип, жок дегенде саналаштарынын бирөөнү кармап берер дешип ойлошкон эле. Булардын тилектери ушул. Аны канчалык чокко кактап кыйнашса да, ал бир ооз кыңк этпей койду. Эртеден бери алпырышып жатып, жедеп шайып, туурасы түгөнгөндөн кийин сот маслихатке кетип, бир топко дейре дарексиз жоголду. Залдагы жоон топ кишилердин арасында Катя да бар эле. Ал бечара таабалдыдан бир секундта көзүн айырбай аны жал-жал кароодо. Жандармериялар күнөөкөрдү акыйып карап турганы мындай турсун, ал түгүл саат баскан ырайымсыздар карасантайлык кылышып, анын жүзүн Катяга көрсөтпөй калкалап алганын кара. Кыйды иттер, делекенедей жазгырышар түрлөрү жок. Эми кандай кылыш керек? Таабалды бир өскөн теңтуш кызынан менден бөлөк жолдоштор камактан аманбы деп аны менен жаңдашып сүйлөшсөм дегенде эки көзү төрт. Бирок айлаганча чөөлөрдүн көзү андан өтөт. Таабалды сотко берилген. Пристав шашкалактап чуркаган бойдон келип, жанынын бардыгынча "Сот келатат" деп чыңкылдаган укулуксуз үнүн чыгара чаңырды. Залда күтүп зарыккандардын жайбаракат орундарынан козголгондору сотту сыйлаган приставка жаккан жок шекилдүү. Ал үстүңкү эрдин кесе тиштеп, теги ыргылжың болуп ордунан тургандарды жутуп жиберчүдөй акырая карап, ичинен ызырынып кекенет. Сот кирип келер замат чыгарган өкүмүн жылаңач төөнү бучкакка чапкандай шашып шаар окуду. Сот оозун бүлкүлдөтүп окуп жатканда залдан чымын учкан жок, жымжырт. Бул ырайымсыздар акты караны ылгашмак беле. 279 статьяга такап туруп, таабалды жуке уулун падышалык өкмөткө каршы козголоң чыгарууга аракет кылган, Борисовду өлтүрүүгө киришкен деген айыптоо менен асып өлтүрүүгө өкүмүн жарыялаганда, залда тургандар дуулдаша түшүштү. Таабалды ордунан туруп, олтургандарды карап күлдү эле. Прокурор: "Мына, көрбөйсүңөрбү, жинди болду" деди. "Силер жаш кырчындай немени аясаңар боло. Ай, бу кандай ташбордук? Убал бечарага" деп Катя жазганбай кыйкыра баштаганында, бир жандармерия ага учкан бойдон жетип, анын оозун алаканы менен бекем баса коюп, аны желкелеп сыртка чыкканда, желдеттин колунан катуу булкунуп бошонуп, ал жанын үрөп кайдадыр бир жакка сызган бойдон жөнөдү. Бул укмуштай адилетсиздикти көргөндөр өлүмгө чектелген жаш жигитти аяшып, кыжырланып карап турушту. Жаш күнөөкөрдүн жарык дүйнө менен түбөлүккө коштошкусу келбегендей кайраттуу кебетесин байкашкандар анын эр жүрөктүүлүгүнө айраң таң калышып, аны аяп таабалдыга ыраазы болушкандай. Өлүмгө жазган өкүм күчтүүлүк кылар бекен, же анын жаш өмүрү соолбой бөлөк бир арга табылар бекен? Ким билет? Дагы кандай оор күн башына түшөрүн азырынча чындык менен төгүн, адилеттүүлүк менен адилетсиздик айгышып салгылаша баштады.
O zaman, zaman. 6. bölümdün soňu. 1. bölük bütdi.